Vojislava Šešelja. Čini mi se da ste tada osvojili 2,2 miliona glasova, ali ostala je neka vrsta senke na toj pobedi. Deo opozicije često tvrdio da ste bili neuobičajeno veliki broj glasova u sredinama na Kosovu da žive Albanci, čak i u Drenici. Iako moram da priznam da kad se pogledaju rezultati da ste dobili mnogo više glasova nego SPS na prethodnim izborima. Pa treba gledati zvanične rezultate ima knjiga Statističkog zavoda da se vidi sve po opštinama i ta tvrdnja apsolutno nije tačna jer gospodin Šešelj je dobio oko 40.000 glasova u celini na Kosovu, a 100.000 u odnosu na ukupno glasačko telo na Kosovu. To je minorno. Osnovni broj glasova sam dobio pre svega u Srbiji. Tako kao i on u krajnjoj liniji. Ja 60%, on 36%, ali je to bilo ipak u okviru Srbije. 140.000 glasova na Kosovu, bez obzira kome bi otišli, a ovde su otišli u proporciji 40:100, ne bi ništa promenilo. Znači, stvar bi bila i dalje ista. Gotovo je zaboravljeno da ste vi tada u tu predsjedničku kampanju ušli sa sloganom i Srbija i svet, sloganom koji danas dosta popularno zvuči s obzirom da je sve stranke u Srbiji danas gledaju, osim nekoliko izuzetaka, da imaju tu politiku i, a ne onu ili. Ko je smislio taj slogan? Pa ja sam ga smislio iz vrlo prostog razloga što sam smatrao da jedno bez drugoga ne može. I zato sam insistirao i Srbija i svet. Iz vrlo prostog razloga da Srbija ne može biti izolovano ostrvo, da bez saradnje sa svetom ne može ništa uraditi, da moj jednostavno ukupan razvoj politički, ljudski i tako dalje bio je tako konstituisan da mislim na jedan i internacionalni i nacionalni način, ali ne da budem isključiv. I zato sam rekao i jedno i drugo. I zato sam i rekao i naravno taj slogan se u krajnjoj liniji u toku mog mandata dok ga nisam završio i ostvario. Na jednom od predizbornih sastanaka glavnog odbora SPS-a tada ste rekli, obraćajući se članovima glavnog odbora, ja se zapravo u ovoj kampanji najviše vas plašim. U to vreme je bilo prilično rasprostranjeno mišljenje da se čitava scena razmešta da bi možda Šešelj postao predsjednik Srbije. Jeste li, kad ste to rekli, strahovali da bi dobar SEO socijalista mogao tada da glasa za vođu radikala? Ne, nije to bio razlog. Osnovni razlog bio u tome što svako ima svoje mišljenje kako kampanju treba voditi. I svako misli da zna kako treba sebe da se predstavi kandidat određene partije. I svako je tu hteo da bude mirođija i ja sam želao time da kažem, molim vas, ja se kandidujem, moj problem, naravno problem je i partije, ali ne do te mere da svaki dan mi dosoljavate šta treba da radim, nego ću raditi na način kako ja mislim da je najbolji. Ali niste imali taj strah da bi dobar deo socijalista mogao da glasa za koalicijenog partnera? Čak ni na kraj pameti mi nije bila. Evo, vi ste sad to prvi put rekli, prvi put to čujem. Nikad to nije bila meni ni podsvesna ideja, kamoli svesna. Ako vam je slogan za tu kampanju bio prilično originalan, onda moram da kažem da neke poruke iz tog vremena nisu, jer ste na jednom predizbornom, čini mi se, skupu u Vojvodini rekli tada, ako ja pobedim i postanem predsjednik, mi ćemo vrlo brzo stići Dansku koja sada ima 30 puta veći nacionalni dohodak nego Srbija. Prosečna plata u Srbiji tada je, našao sam, bila je 187 nemačkih maraka, a nekoliko godina pre toga Milošević je u predsjedničkoj kampanji rekao, ako ja pobedim, stići ćemo Švedsku i švedski standard, s tim što je tada prosečna plata bila 580 maraka i ispalo je nekako da od kampanje do kampanje i država i plate se skupljaju i po dužini i po širini. To ste vi rekli. Ja takvu stvar u Vojvodini nisam mogao da kažem. I baš bi volao da je vidim insert originalni toga, jer ja se takvim poređenjima nikad nisam bavio. Ja sam se bavio u Vojvodini pre svega
politikom u poljoprivredi i imao sam program od 5 tačaka oko pomoći poljoprivredi. I onda sam u tom kontekstu govorio, kada bi ostvarili sve ono što sada planiramo da uložimo u poljoprivredu i kad bi tako stalno radili ulaganje i posticajem poljoprivredne proizvodnje, da bi onda mogli da računamo da ćemo stići pojedine zemlje koje su zasnovale svoju privredu na poljoprivredi, svoju ukupnu privredu na poljoprivredi, na stočarstvu, na žitaricama i tako dalje. Tako da ja nikad nisam izgovorio ni jednu kvantifikaciju i poređenje šta je može gore, šta može bolje da bude. Pogotovo ne 30 puta. A ja sam bar na vreme do 30. godine obišao ceo svet i vidio sam šta je šta i takva poređenja teško. Svakako znate, gospodine Milutinoviću, da je vaše predsjednikovanje često bilo opisivano i sa jednom vrstom pakosne ocene da se ne mešate previše u svoj posao i tada je bila jedna izreka zašto kažeš predsjednika misliš na slobu. Da li je on svuda sa sobom nosio i vlast? Kad je bio predsjednik Srbije, imao je svoju vlast, kada se selio na savezni nivo, također je sa sobom nosio svoju vlast. Pa ne, ako pažljivo pročitate Ustav iz 89. godine, vi ćete vidjeti da je vlast predsjednika Srbije vrlo ograničena i da su njegove kompetencije mogu biti samo nacrtane u Ustavu i mogu izvorno biti primenjene iz Ustava. Gledajući striktno Ustav, politiku vodi vlada, a ne predsjednik i naravno vlada i skupština. Prema tome ja sam se vladao po Ustavu. Sada, naravno, ako je neko predsjednik Republike isto vreme i predsjednik najveće partije i ima mogućnosti da menja poslanike kako hoće iz svoje partije u parlamentu, onda normalno da za njim ide vlast. Jer suština je biti predsjednik partije, pa onda imati i državnu funkciju, a ne obrnuto državnu funkciju, pa onda i partijsku i tako dalje. Tako da taj sistem koji sad vidim da je u velikoj meri u diskusiji, zapravo rađa jednu tu vrstu seljenja, da tako kažem, vlasti. A mnogi analitičari kad opisuju taj period i u to vreme su tvrdili da je supruga Miloševića na osnovu Burme koju je nosila imala ponekad ne ustavno, ali nezvanično više vlasti nego i predsjednik Srbije, pa i često sam gospodin Milošević, preko jula. Ne bi to komentarisao. Znate šta, to stvarno su već priče za jedan drugi nivo razgovora. U nekim također analizama često se govorilo da između vas i gospodina Miloševića tinja jedno malo nepoverenje, ne nekog velikog intenziteta, ali da je to bilo prisutno u vašim odnosima. Jedan vaš prijatelj je čak to opisao i u jednoj knjizi da je jedanput sedeći kod vas u predsjedničkom kabinetu postao svestan da iza vaših leđa u kabinetu na Andrićevom vencu je posejano mnogo elektronskog cveća, pa da ste čak jedanput ili dva put razgovor vodili tako što da ste vi toga bili svesni i da ste razgovarali tako što ste se dopisivali iako ste sedeli jedan preko puta drugog i da ste vi posle toga cepali te papire. Koliko je to tačno? Pa dobro, to je već isto jedan trač za sebe, ali suština je druga. U svakom poslu ima i neslaganja i ne bih rekao nepoverenja, daleko od toga, nego neslaganja, drugačijih mišljenja, drugačijih procena i tako dalje. Različitost, da tako kažem, vaspitanja i porekla čini dosta toga da